Shad Nongkrem ni Pomblang Smith ke bedai ke way na Shad nyam jong ke Khairim kalakut no menta ke sngi ke arterik unai weng ha ke jing ipu iping ha ke balawan mensakhi de ki kun ki hajar ke hima Khairim bat ki banabar ke hima bat ke riru kumjo ha ke ni ke sngi ki thai soti jong ke hima ringkat kila Shad ringkat ke khor ke kriam bat ki siar ki ksa kum karyam Shad jong ki Nakaliang usim jong kahima Paiem balajit sings im ula ai ku blai kerpang ikipat la jong kahima kibalawan manishim benta shitrem hakate ke sngi barula ong bakate ke Shad ke deiru kangu kadem yu blai trai kinrat Nongbuh Nongthaw bad yu lei shilong But hakane lawan mansakhi ke Shad do simbu menteri rangba ke jila uba preston tinsong ringkat ki menteri sarkar hakaju ke por lawan mansakhi do CM ke KCDC uba penyat sing im ringkat u deputy CM uba PNCM ringkat PMDC ke council tentup u chairman ke council uba lampak rangla hakaju ke por lawan mansakhi lang ki officer sarkar tentup nadu chief secretary ke jila wa Donald Walang ke deputy commissioner RM Purba, DGP ke Jila Dr. RL Bishnoi, bat kiwai ki pihak sarkar. Katkum ke jinge thu ki bor penyai ke hima bilai thu ki Nongshad ki wan shim benta na kalian ki thei ki Nong Shispak Ramut, bat ki shimrang Shispak Iram ta Smith, arterik tu nai wing, menurutnya marfor fulai, kejing pendekam tungi ya ka dan yang bercat ke hima Khairim abang li bagi Shad pentai senrang tingkat bagi kur gajar bagi kun kari lewan ban senran lem sodong jong ke lempung aki terasong joki berpendap semam mereka madan Shad bat ke Jakarta ikai ban pendem brom ke hima jongi sistem dalam ta kengu ke dem ke bagi ai kun rat un kurhu kurdo yang ini borolang ni yo ko kiak kasai kenang kebit kebiang ko ho pai masa manek ru bagi riti gisur dekat kalian yang ko pengijudan bu nadu mendai ummi inong yo peteng na kementa betul sai kelsi bagi mawi ini sesorang bedong ba jingkersian dikun kerja ka pensur ringiru banyai peteng ye kam da kejinget ba play track and rat nyai don dekat bengi bila iki bedai bokha nang ta prom kalau mau sama tingkat kejikan mau i di long suang masalah kesteng lebu jaga sencar kadar tingkat kenyang berubah masuk mengenai ban Ainguh ai brom ru bagi kun dihajar ke kima ikun gari ikun tintai ikun senrang gitu ki berawan banyak penduduk brom lem bagi simpetal lem ugi Shad ani apa menumpuk Shad apa tuan jengka usar Smith bila pendep ia kamram dekat bakaksing bom belah pendriu dari dunia ke jongi ke hima ban pentingen ban penjanai ban penpuk mungkin yang kau ke dalam kebang nyiwa di ai si pendep ini si pendep berkunjung ke bang indang pendep hadian minta tu bisa di tangga tinggi bokor yang dari kun kejar nyiwa kepat siap saya kena bahamen secara kadar aman lagi senang juga hima bagi kan mauru dalam kirti hok agar secara kadar ban sumariki na kamta ban scam batai ka tisinchar kelabu longswa ban ne mensa kirti hok akhima pe itu ni kermenru ba isamla nyai peteng ni lagi jempuli joki dan deklet pat je kelasai kelasisi tingkat bat benar agmata jing lanjut secara kadar tingkat bat iya bokore buku umpi mau Nongkrem binyo di secara kuat hok tingkat kalian yang berkom di kemau beli trai kenrat bui baro beli sekunti kan ha kiwei pat kibenta ba le ne te hang ne ko hima jungi pat kidon kam em man buat ya ta i simi bagi samla kan thai tidak menongi fikir seperti em ki ban Shad ki kalong bek ka hap ban dan kam bek ban buat ya ta ne kila ban Shad kiwei pat ki bom dei ko kristi i simi batang fikir seperti gitu
dan betah sebentar besar. Kata kalau peteng ini ada di bagian dia pun di baro, maka baro bon ni kita ini musim kita kita. Kemudian kita itu ini. Kami itu buat senrang Pak ya. Senrang kampek rambak tu samla anda lai posnem so posnem san posnem ru posnem samla sai kata mereka ting sim jong barim bat ni bat kata belum keluar ken yang ber senrang belum pak Paiem pula ang batay sa dulu